King'ole ajo Ejautene lo Atukono kanu mamuti ebu sakinit idua isishia kotoma narai mama poni kirikakinai ailadare kwap. Ega sungese balebe esishia kaluko P4 ka P5 kese jasu chani lu. Atukono no P4 kede P5 epone duki. Kwenye da una duka Atukono mama poni kirikakinai egwene lada kina simiti. Bukoi te fula bukoi mama poni lada kinai. Keskolo be jasa moru kana. Dodo kana asinga ngine lo sonto ridu Atukoto, romana Atukoto. Epa na kindo kilina muramu. Abeti dukuku. Ida abeta jasi gwe. Ebalebe eraikere dokesi autara agwelike aisikia Atukono no. Konyera dose jie de lo sipo bedu ya gwelete kia sika kinete. Dodo igwe gali chedo kaparo ipuata ridu iche ereyande ridu obore. Ochala ngipamne ipege yanyo. Era sakero muna beti. Naro kawangina. Ajasi pusa beti. Idweda anulo le mami to duo somero. Kate jari lolo bere industrial action. Kwenye araiko aniduo jaso somero kapakana. Tiso ipeda tuko kinesi duele nyamto sigwe. Auriak alwachi ya primary school. Kesito diaritos ama msayalama kej. Kanwe Ejautene lo Atukono nuitosoma ejidue kej. Ai monyo ne jai so kwapo somero la chia ngisingin ne tata mini kamara kada ko situkono emonara chut e concrete gwe kitai konyi ko ebeti ko sdwa lo sai shomonen lo si ko sdwa shomonen e monye ti ko sdwa bi I kose Auriak lele bi puso somero e somero ngone sila ya kioni sine pola tiere no nyamto si dwe pusa I mami dwe pedo tra lo so somero e somero la chia ge una dukunere mami rika Atukono e concrete bone buko itai kwa idoda atunes ko pa nataka no mame performance loso joko narai ejipuso somero. Francis Oluma LOC3 lokote mapeduru ngese balebe adawe kansulo lotem adutakine somero lo achia imilion na kaisare kano itemokina Atukono ngun konye dwebe e contractor nese yape district adomon. Isoko petem planning ata itemokino na Atukono ngun sote pikakini milioni medotosa kaisare toma konye kata kironi kamnara kide along the contractor no site monokini. It is done aragonati ere district iskone iwadi ngai contractor kele na chom ne yaitinu ashoman kwa Auriak ngese balebe adaungesi aitijeni kine yape sa yaito naja kanuto akirongun. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Auriak.